Мынакей туғандар, базардан шығып келатабыз. Дағы бір жолы жалпыңыздарға ассаламу алейкум. Жалпы біздің YouTube көрушілер, Алам Қауар каналымыздың қатталушылар, алыста істеп жүрген біздің мекендештер, амансыздар бы? Жапалақ мына базарында жүрөбүз. 26 май 2024 жыл. Буйрса мен сіздерге ушул базардағы бираз болса дагы реалдуу бааларды билип берейин деп атам. Эми бардык машиналар сатылбаса дагы, сатылып жаткан машиналарды колунан келишинче көрсөтөм. Каналға катталыңыздар, лайктан басыңыздар, сөз түрдө. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Касем сатылды ага? Сатылбаптыр. Эрекс канча болду? Канча? 14 000 дейт достор. 14 000 долларга сатылыптыр. Сатылдыбы? Сатылбады. Азыр мен эми колумдан келишинче достор, базарга иш жагына киремин, тартып беремин. Жек сатылдыбы? Сатылбаптыр. Тугандар, каналга колдоо беретинде лайктан басыңыздар. Реалдуу бааларды эми мен колумдан келишинче көрсөтөйүн. Сатылдыбы? Сатылбаптыр. Spark сатылдыбы? Сатылбады. 210 канчага кетти? Эми болду. Сатылдыбы? Сатылбады. Бул жерде туруп бираз тартайлы достор. Колубуздан келишинче. Себеп дегенде тугандар, реалдуу бааларды эми көптөн бери негизи мен 1-2 жолу эле тартсам керек, ошол боюнча тарта элекмин. Машина сатылдыбы таксыр? Сатылбадыбы? Сатылбаптыр. Анан дагы жогоруда айткандай, катталып коюңуздар, бизге подписаться кнопкасын басып, лайктан басып коюңуздар, аябай. Жарнама боюнча да биз менен кайрылсаңыздар болот. Машина сатылдыбы таксыр? Сатылбаптыр. Тугандар, астыдагы номерлер сиздердин кызматыңыздарда. Элентра сатылдыбы? Сатылбаптыр. Kia Morning сатылдыбы? Бу бар, Узборка Россия окшойт, Ошол. Россия. Машина сатылдыбы? Сатылбаптыр. Эми бир жакка Кардио сатылдыбы? Сатылбаптыр. Эми сатыла бербейт. Канчага кетти? Телефонда экен. Лекс сатылдыбы ага? Сатылбаптыр. Гетс канчага кетти, Гетс? Таксыр. Канчага кетти? Сатылбадыбы? Болду. Виндом сатылдыбы? Сатылбаптыр. Машина сатылдыбы? Канчага кетти машина? 390. Civic достор 390 кеттир. Аккорд канчага кетти? Сатылбаптыр. Сатылдыбы ага? Сатылбады. Гетс канчага кетти? Сатылбаптыр. Эрекс сатылдыбы ага? Сатылбады. Машина сатылдыбы ага? Мына 124. Сатылбадыбы? Канчага келди? Сұрабады. 250 деп аттыр. Фиттан сатылбаптыр. Маалымат кагазымен кетет. Айда бериң. Иштен арара калыңыз, азмас. Айда. Сатылды же бул? Сороковкабы? Красавица жем чип кетти. Канчага кетти? Канчага кетти? 13 деп атабы сатылды. 13 деп атат. 13 деп аттыр достор. Канчага кетти ага? Сатылбады. Касем сатылдыбы? Бай эже мына шу жерден буруп койду. Канча профессионал шопурлардан мындай балдардан буралбаса керек деп ойлойм да. Канчага кетти? Сатылбаптыр. Сатылбады. Сатылдыбы? Айта. Аккорд канча болду? Сатылбады дейт. Сегодня будем дышать, да. Ошо наоборот, ала бериң, айда бериң. Кеңир алың эле.
Em burun, em. O. Haydan çıkıp ketesiz. O, boldu. Satıldı mı? Boldu, boldu. Abi qancha oldu? Satılmadı. Ha, 400 deydi. 400. 450 uqpay qaldık da. Haydan. Bir arkaga berip alalım. Dizel mi? Qanchaga ketdi? Ha, satılmadı ha. Başta qanchaga satıldı? Satılmadı mı? Satılmadı dostlar. Başına aldınız mı taksir? Satılmadı mı? Satılmadı. Hadi Artur baylansa az. Başına satıldı mı? Satılmadı ha. Qancha so'rab o'tasiz negisi? 350? 350 so'rabdir dostlar. Yaris. Toyota Yaris. Объем бюро 99. Ha, nomerinizde bir sıra ko'rsatdim ha. Qiziq bo'lsa, vallahi aytaveramiz. Toyota Yaris qiziqqanlarga ko'ringizlar. Kia ne degan mashinani olib keladi? O, mashina sotildi-ku? Sotiladi. Kia Ray 2018 deydi. Yılı. Probek 84 ming dostlar. Bu yerden байланыс numerini ko'ringizlar, shoshpay. 0221 bilan 158282 degan neyesi nomer ekan. Hava. Обмен qanday mashinaga? Камера 35 olsa. Bo'ldi. Yaxshi. Bo'ldi, savdangizni bersin aka. Без вложения. Jasatchi jeri yo'q tug'anda. Bo'ldi. Satıldı aka? Bo'ldi. Mana dostlar. Emir yaldı ballar usul. Bu yoqda kun erta, biroq qoptanga chayin, kechki 11ga chayin so'da bo'ladi. Mana shunday. Satılıpmı bu? Satılmaptı. Satılmaptır dostlar. Eküzek satıldı mı? Ha? Aldınız mı? Kaça oldu? 310. Yılı kaça geldi? 98? 98, 310 dedi. İstep satıldı mı? Çok dedi. Mavanya'da bir step var. Tartıp giriş kardeşim. Az o şuraya çıkıp var ama ya. Oo. Az verdim biraz başına tartıp koyalım. Oldu. Tak no 202'den surayız dostlar azı gelatat. Satıldı mı? Satılmadı mı? Satılmaktır dostlar. Buna dostlar ben kolundan kelişince biraz bolsa da bağlarını bilip verdik. Hem like'tan basıp koyasınlar degen oydamın. Söz sürdük. Kanalımıza katılıp qo'yingizlar. No Mazda satılıptı. Satıldı mı Mazda? Satılmadı mı? Bo'ldi. Mazda. Keyingi chaqirishdan joliqqanga chayin baringizlar, sog' salomat, baquvvat yashashda yuraveringizlar.